Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grind like that, all on the floor like that. Kat bagi dekat jaga Joint Action Committee Kidang Pin Ibor dan Kebasyong Hapedeng Surok GS Road Hadim Melakang Kerdam Jaga Khasi Hills Autonomous District Council Unong Yalam Jaga Liang Persya Ubak Tita Starwell Khan Luan Mi Hapedeng Jongki Dan Kebakular Buun Yarab Ban Penyekendu Yakan Kekenhun Baru Sumbut Mendirang Ba Kejela Ubak Kemi Yakatran District Council Affairs Ubak Preston Tensong Penyekeran Halo Kadi Kejeng Dawa Ke Jongki Hapedeng Kejeng Keran Kidukhat Jongka JAC Kibedap Dan Kejeng Bitar Kelapin Pau Ubak Titas Bagajing Thau Jongka District Council Yaga Delimitation Committee Kebedai Tangkadur Bula Namar Bahapo Arsngi Lapin Ngat Iki Arpuait Ligi Shnong Ki Bahap Hapo Ki Laitli Ki Polling Station Jongka Misai Kelang Dong Dai Baka Mausmai Namo Shindur Constituency Charam Rajerngam Constituency Hagajing Penbet Thamai Iki Constituency Dangshan Kalau ada yang kiri support ro, ikut bagi ni kita kami kita selesai. Bat ngila dap on ngila dap on they will not shout in slogan. No slogan ngila dap on. Kuma ngila ju on bang atas muslim papa. Kembali ngila bang. Iban perslo kita kimat ke mengi kedok juga. Rantam tahu bukan mungkin urung tak pemuan boleh mengi kedok senam. Ngila yang teh ro. Kalau ngila yang teh ngila penting kenapa kita kispongot kita shong meeting let's say bat di IM lah ni bat di CM dan bat CM bertetap. Jadi ni baik-baik kita baru mengalong mentah kita dengan dan beliau datang di CM marway. Boleh. Ngila lagi banyak kendu European Sim ngila ya kendu markmat ular ini bato kani kadai kejing dawa jongpi ke basong nia ke basong hok ke bajengai daki jan bravo pra kilometer ai ban leisha ramrai jena sarindo kene tangar puar se uang ba kadai ke basong hok ngine kene ngin yarap ipi katon to bo nan patai ai ke ba kalong legally harapor ba pas ya ke bill lakip pas apa ke house kemudian ke amendment bill ke ba pentamai ki konstitusi la de pas apa house ban hadir ba pas ke house ni la ka saga government la pas gubernur la de ai ka sen dia mentah ke tu ka ak la lo di ban perkela tang ka isi mentah melasu semua em ngabatai ka jinggeli ka ba ngamuk ban bo ne em ngabatai mentoi ayu ban thai ka delimitation committee hadir pada itu delimitation committee sayur aja kesel committee em kata tanya jingle ni ani thoi bi delimitation committee delimitation committee mentah ka long ka ak long ban penkela tang ka isi long melasu baik pengong ipi hato ka ke HDC ka de ka ying jong no em ka de pai ba da beli pikang ka menurut yang kata ke biru kini wena lem persyak mo portion authority ke dalam kerja tasa ko baik government namar pada tang ke DCE government kabala ban takel ban tuklan ini kata segai ke bangala ban assurance ki yo balang tak yang cuma ngan penia kendu direct ban ubah perstun bila daya keren ubah perstun insa sutu nomor iu namar penia keren tang ban ke isi kin dan bot dan rela daya keren ubah perstun kemudian mi ke gila pada kendu mentah tengah numla andre numla ta ngimla syu ban wanar sim pa dengan persiang mentah ban kontak sak pada kendu kalau ada jet nanti kan nungut dia kendu enggak dalam to persiang ngila dingin untung kamera pencit ngila tong pagi alam song teh aku juga ya kata song buat saya keren banyak ipi ba hakno kur komba ba pietu ba la de amens ya kan ni ke jing terwa jong selection committee
abang ngi dang yale ban yale persya yakni ke jing le jubor jong kini kumno apa house dan bawa objek kumno don objek ngila ai jing to at least kumno la dei ban objek tekade kayeng dorba hijit ekonomi khamat hijit ban le yu di ban keren ni ka boy sumpi kadai kata kam CDC ka thung ya ka delimitation committee ka badai tang ka durbula ka bakhem don ka kaya ka pisa jong kumno si ya ka pisa ka jilung hadin ban dalar debrai da ka delimitation committee ban peni ingi Hamausin Road balai sok paro simit tang hadin arsngi 8 ha mano balik gitu kemud ba at least kane kemud ka le da ka bor ngingim kwa ni ong bai ba peni ingin la dong peni nginam ki ra ngin song bai jang ne je mat je ngela kren na do ya ban sim jingitli ka ke CDC bar ka ngingim ba charman charman haban sim namdan ka bor namdan indai ka ai ka ba nga super susu kalau bahaya ya ka isi deh bahkan kau di besar ngau ipi da ka bromo sayap banyak keren bat pi kamdan jingmut keren bat pi kamdan jingmut namar pi nga super susu lete bos long ba kalenti ka don